Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Ngaper gula marin guru etam budi gak sepon dikal bawa oh Pak Banjari gini gak ojeng gini Sabtina amul jagi para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, Kong Langkong Ajunan Simulja, Kiai Muallim Saleh, Kiai Haji Amin Saleh, tersedaja para kiai, para ustadz, para guru ngaji, hafizahumullahu ta'ala wa ra'agum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur EPON, yang terhormat tuan rumah sekeluarga Bapak Abdurrahman sareng Ibu Maryam sekeleresen pagi aris mangken mabada resepsi pernikahan antara yang berbahagia Nanda Sri Wahyuni dan Aziful Gufron. Semetorot informasi dari Bapak Abdurrahman berdua Kak Dinto ampun Lastardi akad pada bulan Jumadal Akhir. Jadi sebelum Recep. Ini bulan Jumadil Akhir. Loseh nih kawan. Pun kare selamat nah, termat selamat dah. Amin. Sedaja para Rabu, para hadirin rahimakumullah. Kapra amboni masyarakat bidabi bada nak potoh akabin perkawin Kak Dinto ampun berlangsung lama tapi tetap islamatin. Kak Dinto pertama dari saking estona orang tua kanak potoh teronga bahasa nak foto bunga, ini kan? Ini kamu orang tua. Jadi akaton orang tua panikaan di otang montak mabunga nak foto. Sri Wahyuni Kak Dito para Rabu kepekir terus sarang Pak Abdurrahman sejelas. Dek remah tangana pada teroi papatota, pada teroi bengkem nah. Pada teroi atau ngaturna kiai, ngaturna masyarakat, belo tetangga, begitu terus. Ini kemudian ring sepo. Mon anak, kita, udah. Ya lebih le anak nih kelandik laki, kita pikir gilakin. Yang bila laki anak laki di bini, nah sebenarnya. Kata onda apa rombongan
Agak tonda kiai de apa mantun. Para Rabu sebutan gulamul jakin. Jadi begitu. Tadi kepungan orang sepo kak dito para Rabu tak bisa beli kalaban materi. Ini kok ngambil aborompa. Acara sebesar ini dan ini persiapannya sangat matang. Jo onceng na tawonan geden gunung. Abut nu kabon. Sing onceng. Dadi pajet lagi kena akrena lebok ambin. Kenapa demikian? Kendro mau bungana. Coba Gusti Kanjeng Nabi kan itu dimin mak dadi panjenengan iki. Gusti Kanjeng Nabi kan itu sempat ngancam bahasana kan itu bek tajem. Bade sahabat para Rabu nalekan Kanjeng Nabi kan itu nyium kompoi, siom kompoi. Pas sahabat kan itu ada bu, ajunan gejepok nyium kompoi Nabi. Bah, mbian abdinan dia anak sabolo kita tuh nyium nih. Nemu nih, mon bener Arab nih. Reng Arab lambok kan jahiliyah. Jangan dia anak sabolo, wah kita gejepok senyium mah. Tegas Nabi wahdabu, man la yarham la yurham. Hadis ini kan berangkat dari nikah. Man la yarham la yurham. Man la yarhamu la yurhamu. Siapa orang yang tak belas tak kira belas. Sampai dan gula berani menyatakan para Rabu, maaf cak gun contoh ni gini an yemon salah samoran cak orang tak pati gena yonceng. Jadi genggun monikir pikir jurak masuk akal. Coba sini. Samoran tak kok bede setepak. Bede bapak ni ga kesehatan rajin nah. Sejelas angkep duda lah duda. Beni angkep cak duda lah kan. Lah ni bede para Rabu anak ni diri tak teken kepak. Nyari aki. Kita ambil dulu nyari aki. Anak mikir bapak pun ni kada memelasah. Bodoh para Rabu. Apa nak kabin usah tak ngitek. Takut gigi pun anak. Lebih gule ite-ite. Apa penyebabnya? Gule makin berani mengambil kesimpulan. Monggo maaf jaring benih skripsi ni kak. Jadi kesimpulan tidak sesuai dengan latar belakang masalah. Bahwa ampo bah tak lulus tak wisuda. Mun gula mikir gula tak perlu wisuda, gula lah pidato. Tak sesuai jaring kun penelitian. Metode penelitian dan gula. Apa nika bisa mengambil hati anak sejak kecil, estona ke anak luar biasa. Jadi bila apa nika bisa ngalah anak-an, anak mulai gini. Estona luar biasa. Arabat anak berangkat dari hati yang tulus. Anak ni kerja eston ke apa kapal. Teti acora apa ni kamu melas tak terima. Nyeri akiwa. Mun amuso mun ono ben anak mulai gini. Awole wa kikir mun ono. Apa anu dai babine? Bini boleh. Bini boleh. Apa mun bede kering lah toror lah. Anak apa? Karena dia tidak sukses loh mengambil hati anak. Gus Baha coba, Gus Baha dari menceritakan di YouTube. Anak saya itu kalau mau berangkat sekolah atau kalau main keluar, saya suruh sama istri saya suruh bangun nih, tak kok minta pesel, tak oleh bini gula nyangwe, coba Gus Baha, kok tungkok senyangwe. Anak apa? Karena anak hutang budi. Tadi mon ba ni kita roi rebe nemon mate. Jauh na setong papelak ka anak. Mon gula wanam yan na tamat pelak. Gula pernah mangkis tong gerangan. Ini dalam tarbiyatul auladi fil Islam. Karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Ada seorang khalifah dulu, ini pemimpin dulu pada masa Abbasiyah. Kak dinto masyarakat potran ke setong giai pas ada bu semua nih kak saya nggak jeras keras ke anak meletek yar pate na banana ini kak makin nih
Joklah kabin ampun mulai dari bulan Jumadil akhir ternyata agak dintoki sampai. Nikah hutang budi ke Pak Kembun. Estongku. Sani kemaksud tadi. Anak pemaring tua nikah cek eston agak anak. Ya mun lecek eston agak anak bakun tak edep keng lecek raja na musibah. Keng lecek raja na musibah keng lepas apa sa abok rekan. Abok dengan buyaki kena foto ternyata anak foto tak pati ejab kan abok keng lepas apa sa abok. Malar muka tak sampai siapa nikah. Amin. Sehingga Syekh Ismail, Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain apa konan jepon ketresan trenah minabilas tare solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pakon maos Allahumma barik li fi dzurriyyati wa afihim wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Nah, kento pakon maos 5 kali je. Inti diri kadit tu paling akhir bad warzuqni birrahum. Paring rezeki abdina birrahum kabagusna nak foto. Tadi abak sanda tua nak foto kento pada Arabet kabak. Pada Arabet kabak. Malar muka termasuk foto-foto kita Arabet ke kita. Amin. Pon kadita nomor tong. Jawi David. Nisarga nikah. Nikah anyar boleh mungkin. Nikah urusan tak kira masuk pengajian nih mungkin. Meriam menurut nikah. Ya bentar apa aja mantan. Bentar ring mate. Taring bini keneng. Coba ambian berengaki mun kiai po sepo guru bila ceramah mantan ning pesantren rajo burlebur membahasna mun gulene kan guntek metek sekoni dia tak pati bulek kan sini tenang kan insyaallah gimana nih kita gelu kecil apaan le tak cek cocon muda guru boleh lagi babak babak abidatu tenang sebanjari montuk lejong jangan dibahas ngabas jeriawaan montuk ya kami kita loros lah ngabas kemantan nomor 2 orang amantan gak ditoki islamatin gak ditopolan rawan mator rawan di muslim awing kereng jujur-jujuran bombong dak bu ibu kan rajina panjenengan tak bekta tore bok salah dan gulemon mator sebenika ada ceritana orang laki bendreng bini nikah mone pakabin nikah cocok ada mon gocak cocok tak langkong gembus mon cocok kan tak kira tokar ujak geridu menurut kan berarti tak cocok sebener dari rumah cocok kaki bener ada ring laki ring bini ni kesedeng tapi edeng sedeng kaki mun cocok ada pengorbanan dan ada perjuangan mun sedeng ada pengorbanan dan perjuangan keng mun tak sedeng edeng sedeng kaki tak cocok keng cocok kaki pas beda sifat orang muttaqin napa wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas pakai bakul tahan yang ledung kadung guru genjoron guru mian ngocak ning lemate guru keng kita ikut caki ke jolo keng ledung kadung ngocak ta corok keng ledek remah ledung kadung pas aten mian teguk sepeninga dari paling na bersabar goncoron raja laisa syadidu bisur'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab
Orang angkore bini orang sekuat apa tengaki orang. Orang angkore orang sekuat ngampat dalekan bekel. Beda ulama ahli bahasa kak dinto memaknai ghadab ban ghaid beda. Ghadabun ban ghaidun. Ghadab ni kan nikah. Tak lakong. Nekuk nikah mama, peteng aku. Kurang ajar betul. Aku ghadab. Kemon ghaid grundel. Harok ghaid. Mon ghadab tak pati berak parse kona. Karena bila mari penting aku duar. Mari Pak. Keng mon nik kening. Sekojak lo kata ada guru kak. Loka keng tak nyap-cap dere. Pekul keng. Kanampo asam lambung. Kurungan sor beni baru-baru keng ngempet. Empet. Kini secik rajun genjer. Wah. Mantar bisa. Amin. Keng melarang. Melarang. Boleh saya kesambuk ni kakak Nabi Muhammad tadi. Berada di lingkungan orang kasar-kasar. Nabi Muhammad ini kan benih-benih lingkungan ring Madur. Orang Arab. Sejak pun dalam Al-Quran al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqo sedikaku. Cek kafir, cek munafik, sarkasan. Sarkasan. Taremian mesti aki tadi pengasuh pesantren seminggu we. Seminggu we. Seminggu we. Paganti gula perpaan teremaan santri anyar terus sabar gula. Ku tahu di memakain lepah alengka di mana. Terus tahu gula. Guru bah tojo dan kadang lepah kabelaka. Di makain kana. Gula budi dan gitu. Apa kini kan? Mian pakai ko. Terus tahu. Terus tahu. Ningi jompo seminggu we. Iban nerima tamu ibi gulaku seminggu we. Terus tahu ke bersabar na gula. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Stres. Stres. Mon ke bini gula guru ki atanya kadang. Kamu punya ini. Nggak boleh nih bini gula. Bini gini. Terus tahu gula. Nikah ring kantor. Paduk remering Arab. Nabi Muhammad ini kepada den di sorban. Ini kan di sorban. Tidak pernah kan Nabi Muhammad ngani kan. Anak apa jan? Dari saking bahasa mangken, dari gemes, kegirin mun menokah. Coba, macek sapur Nabi Muhammad ngadepi pribadi seperti itu. Dari gula cerita. Dari momen bian ngadepi kada ini. Setong bekto Abu Hurairah gak itu abareng Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bolong. Rasulullah ya ada. Pak Rasulullah itu mailah. Duh, jepun Sayyidina Abu Hurairah. Dia malah. Ngitek berarabu. Aduh. Ikan moso. Sehari sarang Sayyidina Abu Hurairah. Pas ketemu berarabu, ban kebun. Si kebun dekat itu kelilingin pagar. Kebun ini kan milik Bani Najjar. Sehari labang. Dia malabang mak tada. Pada lobang aing, ini lobang aing ni. Dari saking takut Nabi ini kecapok mosok, nyelontur kak. Lobang aing ni nyelontur sini kak. Pada bendeng gerengan janing hadis. Pada bendeng gerengan hadis sahih ni kak. Masuk. Pas tepang kanjeng Nabi temu kileng kian. Kanjeng Nabi atole, masya'nu. Ana pembian, mak tulang ngangsor sini. Tini ngetek Nabi nyari ajunan tak kau jawab moson, enten gula tak napa. Pas pun sandal Nabi Muhammad. Idhab bina layya hada. Takuk gi sandal gula ni. Faman laqita min warai hadal haid.
Sera bayi saya tetemu mbian ibu di tembok ni kemarin ni luar na tembok tetemu yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan bihi qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Saya nyakseen subung pangeran sepatut disembah angin Allah atena ikat mantep beri kabar gini orang pasti masuk surga kepada digulai keburu polan ngiding kabar ngaku nunggu keluar ding pada benda gorangan tak lapat pada burung-burungan pun masuk. Pas ternyata saya tetap mau pertama Sayyidina Umar. Kabar bagus Umar, kabar bagus. Napa? Jawab Sayyidina Umar. Gawala. Saya rasa saya tabangki ben abdina. Pas orang enggak ditong yakini jak subung pangeran sepatut disembah angin Allah, fabasyirhu bil jannah. Kak ditu suruh beri kabar jak masuk surga. Ring surga paning. Napa tu? Umar. Beni bah Allahu Akbar. Tan. Alhamdulillah punten. Subhanallah punten. Pasal nikah Abu Hurairah pakai tinju. Terus iya jak ring jak tukang tinju Umar. Ada sek buk sini kan. Beni pokok Umar nika buru ning sampai tak ning nyabah. Dopak ka Kanjeng Nabi apa boleh wah. Abdi ne pokok ban Umar wah. Engkau tak tahu dan ning hadis. Engkau tak tahu je Umar budi-budi engkau. Kau le kare tungat tu ka Rasulullah. Ara apa mai pokok pulan semenika semenika. Pasal Umar dia jawab sini kan? Engki, guli si mokol. Anak apa ayo? Kan egia ini kan ampo jet pendamping pendamping jet bek abajing kan jet ketuan di ringan ikan. Mau sampai sesini kan? Seting lang kiai je deh. Mentek pakarnya ben bingung bening. Pon. Anak apa? Guli si mokol. Anak apa itu? Periksaan ini Rasulullah. Anak apa mai pokol? Mata ipokol leban gula mak pahinteng ngak gini kan. Kalau macam syahadat masuk surga. Macam ala bola Nabi. Inni khasyitu ayat takilan nasu alaiha. Kuli saya kau bater dah kau bangun buat syahadat mana Allah. Fahalihim jaga benda gini kan. Kembi gula mangke ni kau benda. Ijak pada buku, pada kitab, pada kunceret. Ambian malay bangga, ambian dari Islam macam jadat malay bangga. Karena mau dari Islam ni kan apa na apa raja ganjar ni kan, kene. Nakku jangan ronto tu sana. Oh, coba takut, takut tangan dengan takut. Ronto tu sana jadi ronto, bahkan jadi nakku selaki si bini, jadi beda jadi ronto, jadi kuntanang jadi. Awalnya kita takut lain gelurah, ronto, ampos ronto. Nika padahal para Arabu kun nakku, ini kemudian tireng Islam jadi raja ganjarna. Nika selaki nika kemarin nika wah nyari belanja wah ternyata apa handi belanja bagi ke sebini. Pas sebini apa nika sampai ada anan sampai ada juga. Saumpaan nika oleh belanja selaki apa nika yang kebersedekah. Jadi kewajiban bagi yang kebersedekah dari belas Allah tinggi luar biasa. Bangkan ambian monalakoh babunga. Alako napa boy orang lampereng ini babunga. Karena napa sih rezeki kepotrana kerajina yang kebersedekah. Terlancar rezeki panjenengan. Pon amin. Pon lanjut. Nomor 3. Terakhir ini pon, terakhir. Peteres kemarin mah. Ada acara boleh? Ada, demikian beda. Resepsi beda. Beda dikit. Macam bunyan aja. Anoro sekanjaan dia tu. Oh, beda tin dia. Nyanyi gua. Ai, nyaman je. Meriah pidato nyanyi. Cuma mana nyanyi keluar pidato mulai husnul khotimah. Joget. Tadi dekian. Mendatang siapa penyanyi saya? Fajar ruah beres kerong ronja bener. Aduh, iya beres kerong. Geng jak nyanyian benih judur atau apa sah?
Mon beres kerongro nyanyi akhir ya. Akabin lah pajar banai sero. Iya. Tokang pidato mangken ni kudu tau kagak beda. Melete Joko Cor. Oke. Datang saya Bing, apaan Bing? Mana Bing? Penyanyin siapa? Oh tak tahu. Oh tahun ni. Dua menit pan di Bing. Alhamdulillah. Nika terpung atunya akhirat mian. Dar muka poton teti orang salih salihah. Geng gula, Pak, nika pidato khusus, boleh tu pakai kantor, biar mari pon. Apa kan giburu kan secara umum, mak. Gula matoro lagi kemudian gi. Seika tokar ring laki bini nika beda telok, ngastetir keboleh kada. Nomor tong belanja. Sabar-sabar nering bini. Mon tandi bese. Acampo ales rule. Gula ngojak agam pian. Ni kan bu nyai tak bu nyai pada. Ma oning bedi gula bu nyai dia. Maki buat cuba acampo dia. Oleh karena itu Ambian bigul doa kia terlancar rezekina. Geng dikal jaki soki dak mendadak, kalak bertahap step by step, setahap demi setahap. Sebini doa kia selake terlancar rezekina. Saneka, apa namanya? Belanja. Jadi anu gerua atua senika pas berlaku boleh senika. Ya alako. Muja apa? Orang alako ni lek tak usah masuk kantor. Atan ni ro alako. Naku are alako. Pokon ngapa? Beda nyor betoron alako. Pokon sebenting beraktivitas. Jepon Sayyid Abdullah al-harakatu barokah. Bergerak itu beraktivitas itu barokah. Seneka. Jadi Allah sampai makin kita makan. Wahai manusia, atakem pokolah ada. Ada. Wahai manusia, namun capilah ada. Jadi anak kona apa boy? Ya Toren, tidak masalah. Yang penting barokah. Berdua si paling raja pertengkaran antara suami dan istri itu adalah masalah anak. Fahami anak ni kada budi ni maaf gi anak ni kamu bunga keng nambah masalah. Ini ke boleh kada. Bian siap. Pola nambian bejen tedung man nyaman anak kering. Ambian man nyaman tak pati alako kudu alako anak sekolah A. Mak ngucak nambah masalah ambian ni muslim. Ya jaring Allah sadar buat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kan ujian, kan nambah masalah. Tetipen, tak anak lahir langsung masalah dengan masalah tun. Kan itu jangan masalah. King mun sukses sembian le, sekedua ni kan mendidik anak. Si masalah pasti barokah. Anan pasti tireng mulja. Jadi aset, beni aset negara, aset akhirat. Bian gula ku sobu ngomor kencerna bekali kirim ke sambian. Mangkan ring tua ni kama. Ada ring tua ni ere ke anak. Ini tak ada kan? Anak gula mangken atau pidato. Guru makai bajuan ban gula ten lah kira seher bi gula. Ten tak bekil gula ten. Tak bekil gula lengi ding kaper jat angong onjeng anak benda gendangan ni kok. Tak bekil ten gula. Biasa gula. Nekak gula mangken konjegan ke lambreng anak guru ke besuki ke Bondowoso kan ngentang dengan nyalip pak. Aduh, kayak buru gula nelpon, dah mak menjong ke Kediri bah dari besuki, mah gawat deh, baca, hebat gula, dan gula.
Orang tua yang hebat itu apa? Orang tua yang bila dikalahkan oleh anaknya. Guru yang hebat itu adalah guru yang dikalahkan oleh muridnya. Karena bila mana murid itu dikalahkan, murid itu mengalahkan gurunya, berarti didikan gurunya itu sukses, gitu loh. Paham gak lagi? Makanya guru tak pandi dan rasa pegel kau santri guru. Mama, santrena ke Amin, mama. Ning santri ke Amin, niku bila keluar alumni dari Rambreng, ning masya Allah, pandi pesantren raja benin kiain, pegel dan bunga, berarti hasil didikannya sukses. Ya mon sesenikah, biasa mon sesenikah, sepader rumah, tegang rojak pada tegang rojak di ruang, tegang sabah pada tegang sabah nah di ruang. Ayo mon senikah guru biasa mon, tukang becet pada tukang becet di ruang. Ya tahu mon tukang pidato pada tukang pidato, boleh kita tuh ngiding kapal. Nggak nih biasa pon ere nih biasa. Keng mon nikah, tanda. Mon mana sih peta mon lalu sih bedalam ate nih anak. Kiai ini sih peta santre takok gula ku budu, takok tak masuk surga sedikit pun sih peta. Jadi tinggal bagaimana sampean berusaha deki. Tenang, tertulingan dong. Norok kabe aja. Candi geluh. Deki bila dua norok. Noro lalamban ring sepo guru lek ring sepo mau turun ngocak mau nandi anak dua papo andi anak telok hasil setong iya andi anak empat hasil dua bulan bandana dua nah ini nih ya jak peneng ya dua pongki ngodak ini kak gula anak telok kan anak gula telok laki bini sepertama guru satu pidato guru kan lah kabin yang kita iparluain be gula pada gian ki long mamulong aki ibu ki ngola kata al gulaku gawin pantar kon matuana taring nis pabo pakuni tina pas alen sambil kapi pakun wanduenan gula benik bini ya Allah apes mun anak lajar aja keboy bamanya mumpah tadi ulama kapi wah berema kita tadi ulama wah pada ban kaum mama gendurah mah dia pon anan wah tadi pada lu bolar ya ngastet baca ngastetina agak baik guru jak kon la agak baik anu guru baca ngastetina sini guru nafso kayak mun tak nafso sekali gendeng bahkan mau diketap umpama selaki dateng sabar sebini mari rakora alerek titiba tak pati anak so dah guru laku mun teti anak ipa sekolah ke madrasah toju ngiteba hafalan kitab imriti nomor absen nomor 30 sayolok nomor sekalekor nomor 30 le maju bah maju jong pakun le tak kira apal tadi le online tak pati asaj anak kong jaknya laki anan meron salah nembian membian mangki gini ke musleh kedua ning hadis sahih hadis mon mari akon kalakon bakona wudu anapa fa innahu ansyatu lil audi mulai bergairah boleh jadi mun tak gairah jaga boy kidika bah itu bung dalam bungan lu sepaling bade boleh saya tokar pas gule toron nongko memakin senengale laki bini ini kasih ampoi ka tokar belan cemare anak mare bade boleh napa tamburuan keng sejak saharana gini seneku kembang gini ngasete mele ngoten bada iya setia ki nyar yocol ndak emak bulan di anak ni kalau umur seket aduh dak ning malam sakuni telepon ampun depak kakak amah liar jadi temu jak pidato ki telepon dari tamburun anak apa mah tamburuan tegal jagal pekel keng cinta cemburu itu tanda cinta keng eman dile eman
Kayak ngembian usaha sabar ngadepi ring bini ini kagak bae di tolang rasa. Salah bilu. Kayak ngai ambian mon potong pas tolang rasa ne capok sek tak sek. Sek tak sek. Jadi ring bini jet mesek-sekan kan. Benjang buat bohong gua. Bah, ring bini nih keder bener nih abah tak duk aja. Tore, ambian numpak sepeda motor bukti aki mun lopot copai musle. Mangkat ke Makassar. Sepedaan doa, angku nmax. Sabuk pengaman dipakai. Ruangan. Sri Wahyuni lapar. King sengabada tak nyaman keselake. Pangoca. Lebot wah ning ibarung anu bakso ida jen terminal lama pangoca. Remi tegang bakso. Beninyo rambur. Aro lapar lah. Pajak tengah tuli wah. Rembah. Gini, ring bini dan sini enggak? Tong, 2. Ring bini ini kamu naban tajak maknai dohir tak bisa. Pangojak, gula mulia. Gula tak sabar berengbian. Mulia. Peka ala atas, pah keluar, tajak role, tangan tajak. Jak guru montai tajak pangojak. Mata pelang kok. Kuah. Jadi ring bini jadi. Pengapal kok lah kata jadi lapar. Bapak minta pengalaman aja cong. Banjir yang kun tahu na puji dur jadi banjir. Kita tahu na puanan matawa banjir kun tidur. Tapi saja jong. Cacau loh. Wiki. Nah, begitu. Ring bini ini kan temperamental, cepat pegel, kayak cepat marah. Ini ring bini. Jadi yang usah paham. Paling aman apa? Akikep nang. Dibudin si bini wah ngucap. Aben ring tak nyawa. Angkat tembok. Buru Pak. Mari Pak. Nah, coba. Ambian agapin kan mulai banti lahir. Ongguan kan sini ke kandeng bini menggadungan. Bener? Engki gua. Aduh, pokol pun segini cok ke bodoh. Yang gue tak beli kan aku. Engkau beli pun gue urusan tokar. Beli tokarnya. Dia pun rakaror, beli nering tedung kok. Gula habis ke Bengkalan. Rakaror ini ketak to saren mun teman saren gulaku. Gula panamu ipol sepuluh gulaku. Pakai karor wah. Jok mun ki musle kana. Wali tedung ku mak tahu kok jok lejek ke tedung. Jok kok biasa tak to nemuni tamu ikol 10 digi ikol tong ya ikol 10 depan dan aku mau pacek. Jadi gue maknain wali nereng tedung. Jadi nek wali tokar boleh temu kawan. Jadi ada bu dua kini dari saya tegi lagi menembian kan lah tobok wah udah tobok ini kaki bantan ini mana tobok 8 mana balik mas ini kan membian ini wah umat pole warnya umat jadi ut jadi anu apa kita pengalaman biasa cak sok masuk katel Allah itu masuk katel mondek bini tamburuan biasa kayak gula minta tolong kayak ngai lo sahabat boy akan sulit melupakan cinta pertama. Geng, ini lagi hidup itu bukan untuk masa lalu tapi untuk masa depan. Hidup itu bagaikan 2 kaca mobil, kaca spion dan kaca depan. Kaca spion itu masa lalu, kaca depan masa depan. Driver yang hebat selalu fokus melihat ke depan. Jangan melihat ke spion, tapi sesekali lirik kaca spion. Untuk apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Lihatlah masa lalumu untuk melihat masa depanmu. Iya. Ora liburan ban orkes kan. Aduh, iya. Tak ser. Wah, udah kiai ora keteri. Orang panapa-nong goreng lampere. Duh kiai ora. Kira kan nyawer apa kok.
Tidak nih. Aman, saya gak ditolong. Dan bila mau nyaki, jalan ruat menono marah nasen keluar. Wah, jo kok rokokan. Ikan lah, gula menono saya yorak kaki. Tersehat saja. Terkita panggi ban Ramadan tahun datang. Ban malar muka bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatian ban malar muka teti ilmu manfaat. Tari jong, doa jong, tari ping, doa ping. Sabar jadi kamu bang ping. Takut tak ada pak tuan. Buang raja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lil arusain, Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Warzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan nafi'an fid dunya wal akhirah wa yassir lahuma rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi min ghairi ta'ambin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.